Happy. Lawan Raj Happy taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Nongtrei ke Martin wa kajing penyat ke Shillong Municipal Board kom Shibenta Banwat ya ubak Marshal Marwin ura syatap haki sendrom ha Martin Henry Ompat Shim lala setia ban labdien hadien kajing wat Baroh Shimiet hadut step halor ni kajing jan akaliang ki he jongka Shillong Municipal Board bakan top ya CEO UPK Baroh bat ubak FB Khan u Executive Engineer kila hiar hi Martin ban pet ya kajing long jingman nakaliang ini ki officer ki le thu ba ki Nongtrei ki wat Baroh Shimiet hadu ka por sau baji mestap ki klam patlap ya ka bet ubak Marshal bat hadien ka sau baji kila sedang biang ya ka jingwat benya Henry kim patlap setia bat kila penpau bakin peteng bet ya ka jingwat hadu pendasyam kom Shibenta ban penpau ya ka jing skolam nakaliang jong CEO bat Executive Engineer ubak Khan kila lek ru sheyeng jong ba Marshal banyak kendo ya ka kurem jong u bat ki bahayeng hamauyam. Didn't happen yesterday at around 1:30, and immediately we started doing excavation and all to retrieve the person suspected to be dead due to the spillover of garbage. We have only engaged 3 excavators. They are on the job. Instead of the whole night, we started trying to retrieve the dead body till 4 a.m. 4 a.m. only. We stop the excavation works, and again we will continue till the dead body is retrieved. We will continue. Then by evening we will have another plan how to speed up the matter. Then we are reaching out to the families also. We have called them. Again we are trying to go and meet to them today. We will meet them. All of our this with Sheng Samla Maulai and our office staff will go and meet her and discuss with them. We'll warn all the, we'll put signage and all, we'll take alternative so that all the red pickers will not allow them to go downside. We'll be very strict. Khi cũng lại thu ý sĩ với phi vật và điền mình lại gọi trực tiếp và film cái nhựa của position ni ko ngin patte badan beri baca thiru dangi ladap clear ya ka ba overflow na kan ro tak niat ki saya lap kini ki para be tailang ba baja yung ba dang ja brio ki don katwa ni disebut ba idang trade sipo nyut stia kadang mas nam tahi la pelong ke jewat la phai ki GCB stage po nyut stia bakin ya kurik tunyut nyap le ru jai hin ma ba lagi le step makna ka GCB makna untuk lo le se lo kan dal in ma ba ni hap ki nyut charum chade le ti kumta kum hadu mentai hidu kina continue ida kata ka yu bagen khlong da GCB skuski ba ko play iru nakaliang jo ta state disaster response force kila report kilawan ki ka erap banwat lang ti ba Nongtrei jengi ba ni kerman ba ngin yo hi ki dak kishin hai ya kata ka jingja hai wi jai dai ye ba ku sho no la dai ti la suspect ba ngin don shu hi mo ti la ko bong i siu ngi la ya tendo bi ba hi ki ngi la ya tran la yu na du le ya trei lang ti ngin continue ke shibet da kham shibet ngin pet la da tenik bangi le kam yu ti se plan biang pada so kumno pada ban le da singin ayu ngin Pak biang sa ketua sa ahli ke excavator sa siapa in baik matang katai kepala benda yang tipin lagi ni dia makan ketemu bal pak bun clear kamlong ba nyut shop center skading ka ba he tu timang ni bakadan skamitin gas itu kamlong safe ni begin kecil than ni ketika yu kayun tu utang utai nghĩ cả mẹ điên đủ đấy nè thì nakaliang jong pi Nongtrei ni kun long kim la ban tu le kun ding le set ban ai set di kading hamatan ko pitip ba hatre lapa lapsan ru kading support hamatan kami ada kadau kalau ba wujud kami tin gas tu kita ai ting tang ship untuk ship dia ting ni kami kading
luar por lapar kita wajib por lapar ni bah nejrong tertiang kalau gaji itu dia tang seperti sepoi kading ketan ni Masa kami tu lagi JCB dia tidak. JCB bangidan ni ki excavator bangidan ni kita south li di light li kita trace sepoi tebring ada question sa artli pada lagi private agencies bakin penyerap lain ni bakin non standby malah dan ke mesin atau dan ke breakdown makin amat kita kan dan minor breakdown ke sangat tray di minta ke